i se zo te channel a ka lom le vek chu atun tuma hian India Pakistan buaina le kai noi India ram chunga bom puak te le chumi na a hrin chhuat thei thil te le India in buat chena then khat te tarlan kan han tum le dona angai nom viau dona hilam ngai ven mi te tan chuan angai nom viau theya chuwangin an ngai thak tak tak man han lak sap tiang act of war India le Pakistan hian in ma chonna dang han nei le thei thuta India le Pakistan hian in ma chonna dang han nei le thut thei Delhi bompuak awang hian operation Sindoor 2.0 hi a chuak lawang ti hi a soi thei lovani India chuan Delhi Red Fort bula kar bompuak mi som pathum vel thi nak chu firfiak thil ti ani thu a soya ramchunga hian firfiak thil te nom tak raplak tak poi khoina thleng le ta ni hei hi India dodal tu te thil ti ani ti in cabinet thu chua chuan atar langa avoi khatnan he bompuak hi helpol thil ti ani thu puan ani ta ni India le Pakistan in do na nili chung in do na kha mei thla khan in ka hai puan ania me ni som khan in ka hai puan ania kha kum sang kha zakwa somsari pakhat nuaram panhi te in kara boruak sat ber tum ania nili chung in do tak tak hian in do man ani kha missile mai ba ka drone tenen ral thuam tha tak tak tenen an tiang khan an in chu man viau maya nili chung chaw mani se ral thuam an kap chuak man viawani kha alien zok in do na kha Red Fort bula bompuak hian a hring chuak thei tlata chu defense expert te soiratui ber hin meka mara chu thlenglo thei tho boka thleng thei ani wang hian a thlen thei chan te le thilom dan te tun ruma hian kan ngai thladon ani firfiak thil ti niangai ani ta a atira chuanin engwanga puak nge ti kha chui ania an han chuya tun hnaya Faridabad a bom siamna keji sangtel fe mayan mante khatiang zong ISIS member pathum mante an han chui kwal khan in zomna anei niangai ania hewang hian khan India Pakistan in kara borok thalo tak a thlen thei ni ti hi an pom dan ani nuclear nei rampan ni in kara inti buaina hi khovel tan en liam mai a har saviawa khovel mi puiten an ngai ven lo thei lo thin ani diktak chuan kumin mei thla atanga sipai in beina chungchanga khan kan en non chuan rampan hi te hian in dona kong hi an lo zo mek ti hi ani chu sipai drill nen malakna thar hi anin mu ton fo maya India chuan kha thil thlen nu khan sipai drill anei tlukluka chuti line Pakistan po an bang bik lova an ram kil ni atangin Iran ram ri le Afghanistan lam atangin Pakistan chuan beina an tok ve renga chuti rual chuanin sipai drill le military exercise tenen anin thuam chak so ve bokani India rama non-stop military drills nei ani nu operation Sindoor khan India chuan non-stop military drills kalpui ani a kha tokin drills hi kalpui reng ani India chuan me ni som tlaya tang khan Pakistan laga sipai chakna a kalpui chu ati topa in ka hai puan ani kha khamin hu khan India sipai te chuan film khur zokin malak nan kalpuya drill nen kan tiang thil thleng thut thei laka inveng turin malakna saktakin an kalpuya maro chu kha Red Fort bula khatiang khan thilaron thleng le ta sia hi India tan chuan paljam mai chi ani lovani ring lo la operation Sindoor nuwa khan tharuk chung chu India hian drill voisom ni zeta nei to ni a then chu tlang thang lo nei te ni tuna kan thulak na hi defense expert te zia ani ya ke ni ai kheril jok te sipai chet velna kheril jok te zia ani ti ka han hriaila thlakhata avain voi thumbor vel drill hi nei anga chu ta ni ani som dana avoi khatte nei ani bokani chungzinga atam jok chu multilateral emo bilateral war game ania ma se thil tam tak chu operation Sindoor nuwa ruam manania thilom dan hei hian chuti anga nei chuan in dona ma chon turin India chu a in ring reng a in buat se reng ti na ni diktak chuan in dona kalpui tur hian drill hi apoimo masa ania drill om lo hi chuanin sipai in buat se na te po a khai lakin anoi ve fo thina chuwangin anina taka chuan sipai te hi chu in tuai hriam reng tur han ni me ni so main ka hai nei ni tang khan kar ni nuwa drill kha kalpui tran ani me ni somni paruk khan Indian Air Force Garud Commandos tele US Special Operation Force te chuan Chandigarh Air Base a exercise Tiger Claw an kalpuya kha
me ni somni paruka tanga zun ni somin kar ani hemin hu hian nomadic elephant 15 antia me ni somthum pakhat atanga zun ni som pathuma exercise pui tham tak nei ni le a India le Mongolia bilateral war drill chu kalpui ni in Ulaban Batar Mongolia na yani bokani hemin hu hian France nen India chuan exercise sakti antia zun ni som pare atanga July ni khat sang ni somni panga khan an nei le a Simbex 25 July ni ria tatang August ni khatin kara Singapore joint maritime war drill ate India chu kala Sri Lanka Navy tenen Slynex 2025 te August ni sompali tanga sompare din kara an nei le a Maitra Shakti August ni sompania an nei ani le boka chutiang chuan Sri Lanka army nen thokdunin drill hi kalpui ani bokani September thlakhan India hian Bright Star 2025 military Chedvel na alotel boka hi US kai hruai multilateral tri-service exercise Alexandria Egypta nei ni in hi India telna masaberani ram somli pathum sipai tenen heta hian in dawnun chanan zira live fire drill te air ground integration te po kalpuyani hretur poimo tak chu India chuan Su-30 fighter jet te chu drill atan hena manga heba ka hian India hian Thailand nen exercise Maitri 16 antia September ni khata tanga sompali sang ni somni panga akhanan kalpuya tin Utabias sang ni somni panga September ni khata tanga sompali ate Alaska US Army tenen mun sanga Chedvel na mun sangin dawna practice in antel bukani tin Zapat 2025 September ni soma tanga somparuk sang ni somni panga akhan nei ani buka khata khan Belarus kon kana sang ni somni panga khan UK Navy tenen Su-30 MKI jet te chuan stealth fighter F-35 fighter jet tenen air operation an nei boka Austrahin 2025 Australian Army tenen an thokdona squad ram tenen Malabara drill an kalpui bokani India hian Ocean Sky 2025 October ni somni atanga somthum pakhat sang ni somni panga chuta chuan atela hi debut drill ania Spain ina Gando Air Base sa multinational air combat exercise abuat saya hian Rafael te India chuan atir chuak ve boka ramsom panga atangin Eurofighter tenen dogfight simulation an kalpui ani heta hian Indian pilot te chuan somnga vel chuan beyond visual range tactic an test bokani heti la hian India chuan Pakistan nena indona om thei tura a in buat seina tan ruam manna siama asipai te abuat saya domestic war drill voi tam tak anei to bokani August lakhan India chuan Arunachal Pradesh ram chunga Indian Army exercise Uch Kaushal 3.0 an naya next generation technology AI driven drones tele AR VR te chu indona drill atan henan mangtang kai viau mai hei hi poimo viau mai tunla indona chuanin drone te technology changkang jok te hi lian thamin langlo ma se indona hong lian tak nei tu an ni to a indona an poimo to ani chu India tan po hian drone technology le AI technology te po indona senglu hi thil tangkai takani dona Eastern Command sipai sanga vel heta hian an tel ani drilla hian high altitude warfare lam an ngai poimo berania multi domain operation simulate te kalpuini in BrahMos integration test nei ni boka operation sindur manga kalpuinat uak centric warfare te cyber resilience an ngai poimo hle hi exercise Divya Dristi 2025 nei hani bok Sikima he domestic tri-service drill kalpuina hian operation readiness chu ti chianin a om Heron UAV te radar network mangin mi sangni vel tele surveillance operation he huna hian an tel Heron UAV le radar network mangin mi sangni borvel he rila hian an in rola surveillance operation kalpui dan te po en chinania sinero a hian ramria in rolna chanlet na atan helpol be na chanlet na atan malak na rang te kalpui ani bokani Indian Army hian August lakhan Arunachal Pradesh Indian Army Spear Corps le Indo-Tibetan Border Police ITBP te thohona mangin mun sang te kasipai in baina exercise Anchur Prahar an kalpuya exercise a hian coordinated fire power drill kalpuin in heta hian mun sanga in baina te anin buat seina te tarlan ani phaulan ani bokani
hemin hu hian Tri Services Exercise TSC 2025 Trisul tia soi Indian Navy kai hruina hnuaya Army le Air Force ten Rajasthan athar deja ta te Gujarata Kutch Creek ate Arabian Sea khochak lampang ate chuta chuan kalpui ani le bokani India Army Navy Air Force ten thoho na thatak noiral beidan te heta hian enchin ani activities rang hian INS Jalasua mangin amphibious assault te Su-30 MKI Rafale te le Tejas fighter aircraft manga live fire maneuver te kalpui ani integrated ISR electronic warfare te le cyber operation te baka deep penetration tactic thlengin heta hian enchin ania apoimo hle hlom mai akhan prahar angchi sub exercise te po India hian kalpui nual mai Operation Sindur nuwa chuan multi-domain hybrid warfare model chu warzogin India chuan kalpui chhota bokani tun thatir lam khan Indian Army Chief hian Ambala atlo boka Strykor te theina Azir chianga hengzinga hian Swarm drone te kamikaze drone te anti-drone system te modern warfare drill te nena inzom unmanned aerial vehicle dang te po aendik bokani hei hengral thuam te tun lai indona chuan an tangkai to viau mai mel maram chung lu chua an hun ma bom che thei le chu tiang theina kalpuina tura tan chuan heng man ruwa te hi tunlai modan wara chuan an lek lamber ani mekani heng tril chungchanga hriat tur dang chu Operation Sindura ral thuam system thatak tak man kha hania chung te chu Rafale te Su-30 MKI fighter te BrahMos missile te Heron UAV te kha ania kangkha Operation Sindura khan an tangkai viau mai mun sang taka indona India che theina te chu tuna hian khovel ngai sana ni chhomek boka drone indona te theatrization te le Tri Services te le multi-domain hybrid warfare in kara malakna lian tak te hi India tan chona tangkai donani Operation Sindura khan India missile drone le air defense te chuan theina an nei ti phaulan ania Indian Army naral thuam system an test faulain mei thla khana tak taka man ania alo thain alo kap dik khop mai theina chiang tak kha a pholang khovel muwa India chuan arin tlak zia pholang ani kha inka hai puan ani atanga ani enge mozat nuwa khan mei thla khan India chuan IIT Kanpur siam cutting edge reconnaissance le surveillance drone panni chu final trial anei ngal boka July thla khan India chuan a indigenous Akash prime surface to air missile SAM system chu high altitude air defense satan an test nge boka chumin hu chuan Odisha Wheeler Island satang in nuclear mangthai Agni 5 intermediate range ballistic missile IRBM KM sanga thlengka phak kha India chuan a test boka Operation Sindur zo khan India chuan ral thuama test mol ani ber mai tichuan August la khan DRDO ho ina an siam integrated air defense weapon system an ti chu test ani boka hei hian multi-layer air defense system integration chu chakzo kan na thok thei turin a puidon ani radar thale changkang tam tak tun haya te sane boka indigenous quick reaction surface to air missile ang chi te advanced very short range air defense system V-Shorad santiang chi missile tiang tele high power laser manga siam direct energy weapon ang tepo phau chu ani to bok September thakan India chu nuclear mangthai Agni prime ballistic missile chu rel atangin akap chuak chin boka hei a hlotling hle India rama rail network KM sing ruk chuang zeta thuya damkho chhuwa theina hi hian a pedon tina hani October thakan India chuan Madhya Pradesh Joint Army Navy Air Force exercise an naya exercise call start noya hian advanced drone te counter unmanned aerial system tele air defense integration te enchinani India chuan October ni sompanga sompasari chung khan Bay of Bengal no tam ati chua ka omzia chu helai hmuna hian thlona engma thlo phal lo tina chuwangin helai hmun ni India chuan test na la mangreng don tina ni bera chu ania long range ballistic missile enchin na ta na mangchun zom ta reng ani heta po hian heng test a hian indona ata na inbuat seina lian taka omtia tilang boka October ni khan India Defense Minister Rajnath Singh chuan Sar Creek bial chungchanga Pakistan hena vo khana khau taka pe a India ina aramri territorial integrity chungchanga adin mun nget tak cho soinon le a Minister chuan hemhuna Pakistan so na lantirna athleng le ni chuan India chuan chhana na tak apedon alet enga moza de na thungro lang ati
history le geography po atul chuan ati dang lam mayang ti in Rajnath Singh khan a soi ani Pakistan hian hria se Karachi panna kong pakhat chu tuipuya train ani ti hi Pakistan hian hria se ti in Rajnath Singh chuan a vo khana omse chu Indian Navy ten Karachi tuipui andang chat thei reng ti a soina ani Pakistan hian Sar Creek section a ma alangamani chuan a channa chiang taka hmu ngai don ani ti in history le geography po thlak dang lamani ang ati bokani kumsang kha zugo somruk panga in do khani Indian Army kha Lahore thlengin an luta kha an huai senel an tirna ni kumsang hela somni panga hian Pakistan chuan Karachi panna kong pui po creek khi apal tlang ti a hriat reng angai ni ti in sing chuan a soi Pakistan hian khovel chanchin le geography a hmun chan renga du ani chuan state sponsored terrorism an ramina helpol an chom le an enkol hi an ban san ati to pangai ni Operation Sindur 1.0 a kan tiangin tunruma hian in sumna engma kan lan tir to don lawani minti buai le ani chuan a aina in kan cheto ang ti in army chief chuan a soi ve bokani General Dwivedi chuan India sipai te chu Pakistan na in ma chon le turatan in bot sei turin atia khonga in bot sei na kim jang takin kalpuyula engkim hi ani na ang tur thlapin thil hi thleng thei reng ani Operation Sindur 2.0 hi thleng thei reng ani fangin in bot sei na kim chang nen engkim kan ma chon angai ati October ni ni khan Indian Air Force Chief Air Chief Marshal Amarpreet Singh Point a sipai te chu in bot sei turin atia kan ngai tuana te hi kan von reng ngai tunlai le nakin loka in dona thleng le thei thut ani thleng le thut thei ani achumi tan chuan kan in bot se reng ngai ni service le agency zongjong tenen po in zom na integration approach kan kalpu yangai ati chuba ka Prime Minister Narendra Modi telin India ruai tu te chuan Operation Sindur chu ala top lo ni khan an soi fo ani kha tun haya Pakistan and India chuan boina newan laya Afghanistan chungchanga po Pakistan chuan India aron pu viau maya India le Afghanistan te thodun na thatakan kalpuya Kabul India chuan rampalai mun hon atumani achuju Pakistan chuan adu lovin India aron dem takzetani tunkar loka Pakistan Islamabad District Session Court building tuala bompuak wanga mi som pathum jatan thi chungchanga po Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan India thil ti ani ti in direct takin India ron pu mi amai atiang khan an bo ro ki a thalo viau mai ani mei tha atang khan Pakistan hian Baluchistan Shahin 3 medium range ballistic missile MRBM ti te Fatah 4 ground launch cruise missile GLCM KM zali chuang zet kap thei te unspecified ballistic missile engemote hypersonic angchi ruang amte heta hian an lo en chin ve to boka India ang thavin aral thuam te Pakistan chuan en chin ve mol tho ani chumi tan chuan indona lian tak India nen chuak thei ani ti hria da wang hian le in bot sena tan Pakistan po hen aral thuam nei te tes ve mol ani Pakistan chuan October le November thla hian notams ati chuak non le to boka omje chu missile ates sin wangin chulai borvela chuan boro ka engma athlok turani loti hriat tirna kha ani ber mai Pakistan chuan an sipai thu nei na zongjong Field Marshal General Asim Munir kuta anda vek ni in soi ani hei hi constitution an siam thata hian a oma Pakistan sipai wing zongjong chunga thu nei na pum hlom Asim Munir hian anei mek nia soi hani tabokani heti lai an Operation Sindura Pakistan firfiak infrastructure laka India be pui thlakna kha tuna hian siam that le mek nia soi hani mei nu ro ka be pui thlakna a Jaishe Mohammed JM hun ma India na bom chiat kha Jamaat ul Mominat Brigade of Believers tia vote hun ma ania India ti chetura suicide bomber kalpui tu te anni cheturpui matak chukum som chuang kalta kum sanele som palia Modi and India Prime Minister Nina Chelatang Khan Jammu and Kashmir pona India rama fir fiak beina lian tham ala thleng lova mani Operation Sindur kha Modi and huwa Pakistan lama chetna lian ber chu ani ole ti khan gan han soi ta chiam maya India le Pakistan han indo mai do ne ti na lam ni lovin indo theireng ero anni ti chu achianga chumi tan chuan in bot seina chu poimo berra an ngai ania kha Operation Sindur kalpui nu khan ram pan hi te chuan missile an tes mola India pona tes na sa sipai exercise rang atela ramchunga sipai exercise voi duai lo India chona buat se boka tun lai indo na man ro chang kang le
tunlai modan waran an man tangkai em drone ral thuam te suicide drone ang chi te le akai hnoi man ro changka ang te po in India chuan ala khawmin in bo chheina po kalpui thaviau bokani ole heram pani in hal takte mahun hi enge ni zel don ti chu ala chiang mai turanga ila thu thar ber hre turin he channel hi in longa chang zel don nia